Izašla je upravo prije par dana Billboard lista, top 10 najboljih repera. Među njima je, znači, 10 je Lil Wayne, Kendrick Lamar, Ghostface Killah, Lauryn Hill, Andre 3000, Nas, Rakim, Eminem, Jay-Z i prvi je Biggie. Šta misliš o toj listi, meni nije baš nešto, Kako misliš, da li se slažem sa listom ili... Da li se slažeš sa listom, jer ja mislim da ima nekih imena koji... Iskreno, ne slažem se sa listom, normalno da se ne slažem sa listom, znači da je to top 10 najboljih repera svih vremena. Mislim, znaš šta, teško je općenito reći ko su najboljih 10 repera svih vremena. Zato jer to je uvijek diskutabilno, uvijek je to, svako ima svoje nekakve favorite. A ako ćemo baš sad generalno gledat, znači bitna razlika da li tu pričamo o mainstreamu ili pričamo cjelokupno gledajući, znači tu isto sad i to pitanje je full bitno. A sad s druge strane, ova lista ima definitivno ljudi koji zavrijeđuju da budu na toj listi, a isto tako s nekima se ja ne slažem. S druge strane, neko drugi drugačije misli, razumiješ? Da, koje ti ne bi stavio, na primjer? Koje ne bi stavio? Evo, po mom mišljenju na ovoj listi definitivno ne bi bio Lil Wayne, definitivno ne bi bio Kendrick Lamar, definitivno ne bi bio ni Lauryn Hill. Lauryn Hill ne bi, neki kažu da je Ne bi bio zato jer ne mogu nju staviti u top 10 najboljih MC-a, znači koliko boljih MC-a bez sav respekt, ona je meni genijalna glazbenica, odlična, vrhunska, sve to stoji, ali mi sad tu pričamo o nekakvom MC-ingu, o repanju. Ona je nekakav drugi opet žan čak, znaš, ne mogu čak nju ni svrstat u tu kategoriju, makar definitivno, da pričamo najbolji ženski MC, stavio bi možda čak da je broj 1 ženski MC, ali s druge strane, ako su oni išli na tu varijantu da bace barem jednu ženu, ajde okej. S te strane mogu to reći da je okej, ali generalno ja ju ne bi stavio. Ajmo tako da se pita moja nekakva lista. Mislim, moja lista, mojih top 5 ne izgleda skoro, niko skoro s ove liste, nije u mojih, na primjer, top 5. Makar s druge strane... Neki kažu da Pak bi trebao biti na toj top 5. Naravno, najviše je nekako bilo oko Paka zapravo. Najviše se nekako ljudi uznemirilo oko Paka. Moje iskreno mišljenje je, s jedne strane, razumijem zašto ga ljudi su uvrijeđeni što on nije tamo. Apsolutno to razumijem jer je on sigurno najutjecajniji reper. Možda nije najbolji reper, možda čak nije ni u top 10, znači kad pričamo čisto o nekakvom skillu, MC-anju i tako dalje, ali da je jedan od najutjecajnijih, ako ne i najutjecajnijih repera, definitivno je Razumiješ, ne znam, recimo, ja gledam sa moja nekakva top 5 lista, danas, na današnji dan, meni se top 5 mijenja iz dana u dan, razumiješ? To je sve stvar raspoloženja. Meni je čudno što nisu stavili Big Pana, na primjer. Tako, evo, meni Big Pan bi recimo bio broj 1, Nas bi mi bio broj 2, da, Big Pan bi mi bio broj 1, Nas bi mi bio broj 2, Krayzie Bone bi mi bio broj 3, Raekwon iz Wu-Tanga bi mi bio broj 4 i Big K.R.I.T. bi mi bio broj 5. Danas, na današnji dan. A velim, meni se isto lista mijenja iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, ovisno kako sam u raspoloženju. A ovo što su stavili, ne znam, definitivno se ne slažem da je Jay-Z drugi MC svih vremena, to mi je apsolutno smiješno. Rakim i Nas definitivno spadaju u top 10 ili 5 kak god, Biggie isto, a diskutabilno je dosta lista je dosta trollerska. Znači na način da se ljudi uznemire.